smile someone in my sister. Seta pilu ya katula tule. Wanna smile someone in my sister. Tell you how to. Wanna smile someone in my sister. Seta pilu ya katula tule. Wanna smile someone in my sister. Ona le nna Pastor TC Phiri dumelle letšatši la nase re bolele ka lerato ke nyaka wa balwe na ka lerato re bolela ka lerato. This is a love session re lo bolela ka lerato ke nyaka nase re bolele ka utse ya pelo pelo ya motho ya utseng Maswa ya ngohela ke buile le bafati ba itse wena o tla ntshwanela ke monna mosotho ke hela ke tlamela ka o rata letsatsi le tšhabe lebelo ke wave rider a re ke kgatlhuwe o na le motho yo a nkgatlhilego o na le motho a nthabisitšego na se re bolela ka gore o utse ya pelo ya motho. This is a love session o na le nna re ile go bolela metsotso e sa fedisego pelo. Wanna smile someone in my sister. O bona ke smile song ka baka la lerato. It's because of love. Lerato le dia go smile ka no khumana o se a o le nosi ba re motho o se isa kene lerato ke lerato. O bona ke glow ke phadima so la feleletsa. Wanna smile someone in my sister. Itukise ke tshwere ditaba ke nyaka go bolela le wena re bolela ka utse ya pelo ke love session. This is a love session nako ngwe ke thome ke bolele le wena ke go tlhalosetse ke re ke Pastor TC Phiri ke mongwadi wa buka ke ye ke ngwadilego leina le yona e bitša gore understanding relationship and marriage voices. Understanding relationship and marriage voices ke mongwadi wa yona buka o bona ke smile ke lerato pelo ya ka sita uhema kubantuza pelo khuta ke khatsuwe o na le motho wa nkgathilego ke wave rider a re o na le motho wa nkgathilego o re pelo ya ka e sita uema ke palelwa le ke uema ke khatsuwe ke khathilwe. I'm so happy o na le motho a ndirile gore ke thabe lerato le na le matla lerato le dia metholo lerato le ka change ka mokgwa o kopana o ka gona le ka change ka mokgwa o bona o bophelo ka gona batho ba bona o ka re o kopane le mathata a ntse o kopane le lerato le ka o nametša le ka o isa godimo o feta mo o le bona. Re bolela ka love session ke ile go bolela ka o utse ya pelo buku e ke ngwadile ke Pastor TC Phiri leina la buku e re understanding relationship and marriage voices dilo tse pedi tse ka moka tsona re na le voice di a bolela. Today ke ile go bolela ka utse ya pelo ya motho ya utsea ke dumela gore nako e sa fedise pelo ke taba ke ntšha the second book ya go bolela ka marriage. Even the other book e taba e bolela ka pain. So o fetwa ke ditaba tse di botse mo ke re moya ke wa lerato moya o foka o kwa lerato ke khatluwe ke be ke raloka koša e raloka ke wave rider a re ke khatluwe ke yone ke gitima ka yona ke ile o bolela le wena ka ra love session wena wa ola gore o ka sa ratwa nako e sa le gona ya go ratwa a e sibeleite gore o ratwe lerato le sa le gona lerato le sa le monate lerato le ka o fetola ke re o bona ke glowa ebile ke phadima ke smaila ke ka baka la ntho ye lerato le na le matla lerato le dia metholo lerato le ya makatša lerato le ka o dia gore le o sepela o go ka re o sepela moyeng lerato le na le matla lerato le na le matla wave rider o re ke khatule
Dio re pelo ya ka itula e fofafofe. Right. Yo, wait, ba bangwe a le tlhoki doctor o tlhoka fela o radiwa o tlhoka lerato ba bangwe a le tlhoki dijo o tlhoka fela o radiwa ba bangwe a le tlhoki tšhelete o tlhoka fela o radiwa lerato le araba dilo ka moka a tsona lerato ke molemo lerato ke setlhare o ka ratiwa le wena o tla kwa gore hei mowe ke motho o ka re a se nna motho mara sense ke ratiwa ke nna motho love session ke bolela le wena ka love session re tlo bolela ka topic ya gore o utseya a pelo ya motho ya utseya pelo ya gago e ka utseya ke kitima le wave rider ore ke khatlhuwe lerato le kotsi lerato le ka dia gore bosiu o lore o ikae mo sa tsebo ka fitla ona lerato le ka dia gore o tswe le bosiu ke tebele lore ke nna yowe ke nna na lerato ke molemo lerato ke star o bona ke smile so ke a ratiwa ke tseneleto ke a ratiwa ke maratoni ke a ratiwa ke kitima le wave rider o ka re network ya ka ya ntshaetsa ya mphosetsa ka mothukoni ya music but boya re tsena ke yena wave rider ke sana le dikosa tse dingwe tse monate tse re ya o bolela ka tsona mara taba ya ka ke hei ba a wa khumana bukie at least khumana bukie mongwadi wa bukie o bitsa gore ke Miles Monroe is an author motho yo a be a tsebea kudu moruti yo a be a tsebea kudu ngwadile dibuku tse dintsi a leader is a very powerful leader yo ile ro o ithobaletse but o sile a mark isa lebalei we will never forget what he did his teachings he was a powerful teacher book yawe e bolela ka gore the purpose and power of love and marriage book ye ke rile ke lebella online ka khwetsa ile gore somewhere idia around 700 and something onwe Mogar is the cheapest so gari be idia bo 500 and something give Miles Monroe oka kumana bukie you will be strong your marriage will be strong your relationship will be strong ikumanele yona okano I search take a lot okano I search online wa search ware Miles Monroe ware the purpose and power of love and marriage bukie we igotsi ia aga aisalapa e ka dia relationship e be strong le lo re sepela ga botse ke badile bale ya ka buku ke ke ngwadile ere understanding relationship and marriage voices men of God mtlanga modimo Rabutata I can see you men of God your book is on the way you already paid for his book he said you fela gore I must give him the book when he comes back otherwise book ye ya ka ye price on idea 230 it's only 230 but excluded gitaba ya Korea idia bo 60 rand re shumisa Pexi urumela book ye all over everywhere e ke bolela ka tsela ye the book if itlile mafilong a mantsi kudu e bolela ka gore understanding relationship and marriage voice dilo tse beditse relationship and marriage le na le voice di a bolela that's why today ke nyaka go bolela le wena ke bolela ka taba ya gore pelo ya motho ya utseya ke sa struggle ka network ya ka mara ke a dumela re tla boya ke mogara boya nna le wena ra betha mmino ke khatluwe ke wave rider ke khatluwe ke re ha mbona ke padima ka tsela ye ke tsuile ke padimela ona le ntse ya mbereka love lerato le na le matla o ka tola dilo tse ka moka tsona mara o sa tola lerato o sa shorta something to ka tola lerato o kile a bona una me the taxi o tsamagara taxi o smile batho ba rona o say a o say message ya WhatsApp a o say Facebook lerato ona le ntse o bereka lerato le bereka motho khumana papa yo mogolo monna yo mogolo a ile fase a bile le scam bitsa gore ke nna ankele le scam bitsa gore ke nna malome le scam bitsa gore ke nna malaji mbitseni gore ke nna bratom wa bona gore a tsene ke lerato
ntwe ba roke lerato ena le maatla lerato le na le maatla e o khumane motho a o ratao mo tshware ga botse mo tshware belo ka galase mo thokomele o mo khumane mo thokomele music wa ka wa nshaetsa ka mkhonshaetsa go ka gona ke taba ka tsena ditabeng because ke khale ke emi a ke bone response ye botse ka mo but well wave rider o re ke khatluwe ke khumane motho yo we a khathile o pelo ya ka yo a khathile o pelo ya Ana ya ngohela ile le bafati ba te wena o tantsanela ke monna mosotho ke hela ke tamela ka rata tsa ditšhabe le belo ditsela wena ke tonyala ga di khomotala o jete ba shebile o sotile mara ke o re ka mokgwa khathile o ka ona ke nyaka o nyala le ka dikhomo o rata motho monyale ska nyaka o rata motho no a uno mothodumela motwela o ya o thakana le yena ka o kitsima le yena le guest house wa fetsa wa motwela o rata motho bontsha re wa morata monyale dula le yena mmone bosibu le matshiare a ibe le bonela ka more ya gago a ibe na a dia gore ka morene ya gago o be le seetša o re o tsewa o bone gore everything ya phadima because o na le naletsana o na le motho o na le sponono o na le motho o na le motho modimo a tsere o nako a mmopa modimo a ile a ke ketela gore a mmope moratiwa wa gago lerato le na le maatla ngwaneso lerato le na le maatla o tlhoka o kopana le sengwe ilo isa gago wa tseba o khumane motho o mo ratao a o mmone ka mokgwa batho ba bangwe ba mmona o ka gona because o betha pelo ya o na le phathi ye gore shele bjale ke khatluwe gore ka mantswe a mangwe a khathega only once is a lifetime thing o sa no thaba le nase a ikhone gore o rate motho jiki gore a ke sa morata a ke sa mothabela o bo sa morata o bo mo khanyuile batho ba bangwe ba jia khanyuo ba idia o ka re ke lerato o no le phapano mareng a o rata motho o khanyuwa motho o khanyuwa motho a ka o fatša ditshweriwe ke mo ka utswa mo yena pelo ya ka sita o hema phatsi ewe ina le maatla o re pelo ya ka isitwa o ema ke palela ke o gema ke palelwa ke o fenywa ka baka la gore o na le motho o a nkgathilego o na le motho a nkgathilego o na le motho o nkgathile ke re molemo go khumana motho a ka o kgathago motho a ka thabisa o pelo ya gago o ka khumana motho a ka o thabisa o pelo ya motho nka nna le ka one second ile le bafati ba te wena o tantsanela o na le batho ba tsholo bona batho ba ratana e le bitana baby my love my sweetheart ya ba thaba le ba busabo wena ke tonyala ga di khomotala jete ba shebile o sotile mara ba bitse meeting ba re ba o khalema o ka re o lle o swadi tsa mosadi wa o tsona tsa mane ile tsa mosadi ya yo morate ba bona ke tsaya ke le mong ba re monna morato wa o fitlha banana o ka re wa khola ntse a o khole le wena o morato wa o fitlha batswadi ba ba ro ka ra o sa ba tsheletsa mosadi wa o fetsa bona o tla tsheletsa mana ka re yo ke yena wa dikgomo yo ke yena yo mo ratile yo ke yena a thupile o ke rata motho wao nka diaphoso re ke leboge the inspiration ya Lisa Lamaisa ke be ke theletša Lisa Lamaisa that man a ke se ke kopana le monna wa o rata mosadi bjalo ka Lisa Lamaisa that man he inspired me a lot o ka bona content ya ka e sebedisana go le Lisa Lamaisa I'm giving credit because ke badile dibuku plagiarism is not allowed otherwise ke di bolela wa setša Lisa Lamaisa mino go ralo ka wa se wa Lisa Lamaisa mara I'm giving respect to the man because he inspired me a lot le khone re bolela ka gore pelo ya o ka utseya pelo ya motho e ka utseya ene go bonolo o utsa pelo ya motho o bonolo go utsa pelo ya motho ke nyaka o tsena le tabeng e re ke feleletse bina ewe di wave rider o re ke khatluwe
ke ba o rera ongwe ke rera ba fetsa ba re o rera dilo tsa banyalo le kgone ke rere ene ka re ke tse nna le ntseneng ba re a gola mmogo ba ke buile le bafati ba ke wena o tla ntshwanela ke monna mosotho ke hela ke tlamela nka o rata o tsatsi le tšhabele ke re ba re a gola mmogo ba re a tsofala mmogo together forever re kwa mmogo se se tare a re wantšhao ke lebita ke le go fela as long as re phela re taba mmogo ga bona ntho e ka re a re wantšhao because ke yo a kgathilego pelo yaka pelo yaka monno mongwe ba ile ba montšha le matho batswadi ba ba re a o mo tuele na ba re Samisoni we a o tuele mosadi yona Samisoni a re hey ke re yo ke yo we a kgathilego matho waka matho a le ba ilo a botsa batswadi ba ba a re o khathile matho waka ba fita ba khonya ba ntšha the man died because of love monna o kuile ka baka la gore o ile flopo ya go bophilone ya go flopile ka baka la gore o be a rata o ratile ke leboa modimo because na yo modimo a mphilo yena ke yena wa maleba wa nkgotsofatša ne nka kgona baka la lerato a ke na taba ke khumane wa maleba ke khumane neli waka khumane motho wa maleba o mmotsa dilo tsewe bo ka se mmotse tsona o na sephiri o mmotsa ditaba ka moka a tsona khumane motho wa maleba a o swabe o tsamaya le yena batho ba lebeletše a o swabe o bolela ka yena topic yao ke yena o tla bolela ene ka re pelo ya o ikhathile abe pelo ya o etetše ka yena ekwa wave rider ditshutse o tswalela letsebe a se ba bakae ba ba thabisago ko batho ba ratana a se ba bakae ba ba thabisago ko bona batho ba le happy a se ba bakae ba ba thabisago ko bona lerato le duka mollo wa lerato o duka ba bangwe ba tla re se tlo fela o tlo mo sia swaba o tlo mo sia ba lwalanya ka lotse polaya ba tlo sia wena not borena ba wena o isha dilo tse dimpe le ka se dieye back to the sender le a dianela ka leina la morena Jesu khatha ke motho wa gago enjoy the person yo modimo a o file o yena mothabele enjoya ziphine ke re ba be ba o bitsetse le meeting ba o ludise pase ba o botsise gore khane o tsene kene o bo o lakalela o ba botsa re ke tsene ke yayo ankhatileo ke tsene ke yayo ke tsene ke mosadi wa ka ke tsene ke yo ke mokhethile o ka re abasadi mosadi wa khethiwa o mo khethile ba re khethile o ska motwela motshware ka diata tse borutu motshware ga botse ke phine ka lerato la gago ke phine ka lenyalo la gago ke phine o ska bora ke motho wa o ska bora ke motho yo modimo o file o yena o ska borela enjoya ba o labisitše ke setup ye we change setup o be ye nngwe ba o labisitše ke ka mkholi di ao dilo ka ona change-ana you don't change yourselves but you change the way you do things for the sake of your love for the sake of your marriage for the sake of your relationship zilo tse tse a lia zilo tse tse a kgonega zilo tse tse a defa zilo tse tse nomata wave rider o re ke khatluwe re ke tsene ditabeni ke sa emetse music wa ka o boye morao lebelela mo ke tshwere lebanta ke lebanta le lengwe sa pele bothoko le ke le rekile ya bothoko man ka le rata ka tsena ka lebenkeleng ka le rata I loved this belt ke tsena ka kwa shopone ke reka lebanta le
ka baka magala le price ya lona e be le dura ka maatla lepanta le be le ke dura le nga se ape price ya lona o re ke bokae mara yes man of God the apostle Dibanyika le nga se bolele gore lepanta le ke bokae mara ke le o tsena ka shoponi ka le rata ka le reka ka le apara ke le apara la sala ka thogo e phadima nka ye thogo ya phadima o le lebeletse ka bona na re ke le leswa lepanta leo ka nana o ka re still new ke lepanta la kgale mara le sa phadima ke ile ka re ke sa le apara ona mowe re tsentšha ona mo re thoma o tsentšha pini eo ya lepanta gore le tshware mo if o kgona go bona ngwaneso lebelela if o kgona go bona mo lepanta la ka la thoma go bala the whole body is sharp the whole body e botse ka moka body ka moka e botse le thogo e botse thogo ye e botse ewe mara hey mo ke tsentšha ona mo problem ke mo ke tsentšha ona na ke kae na ke nyaka go bontšha ngwaneso lebelela mo ke tsentšha ona pini ape ke apa ka pini ke ye ngwaneso pini ke ye Apostle Chabalala you are welcome pini ke ewe ya thogo ya lepanta yona e sa le botse thogo e botse the body e botse mara e re fita mo o tsena o le shoba ona lepanta la ka le ubetše ka baka nana o ka re nka le bosetša mara no return a ona go bosetša ke le jere le ubetše ke be ke sa tsebe gore the more ke le apara every day until le are le ya go bala ke lekile o nana gore nka fixa bjane nka le fixa bjane lepanta le because ke a le nyaka ke sa le rata le sa le botse mara ona tsela e nka dia kona ke lekile go nana ka le glue maybe nka khumana glue mara o padile ngwaneso moloko ndele le charger ya laptop o padile gore ke khumane glue ya o phetša mo o lebelela le fapane lona le sa le botse mara o na le phapano ye nnyane lepanta e sa le lona tho e sa le yona bele taba tša lepanta leo dinkopoditše gore na se ke ta o bolela le wena re bolela ka gore pelo ya motho ya utsea re thome ka yona re thome ka taba ya lepanta le ke le rekile ke le nyaka mara le mfetoetše lepanta le fetoile thogo e sa le yona mara mo mmeleng wa ona ke a bona mmele o sa le o mo botse mara di fita mo ke tsentšha ona ke tsentšha go pini ke tsentšha o pini ona dilo di fetoile mara lepanta e sa le lona lepanta ke sa le rata lepanta e sa le lona lepanta ke sa le rata le sa le botse ene ntho ya o ntshenya kudu ke gore ona mo pini mo bo le pini ona se mfelele pele ngwaneso ke le ka o thoma laptop ya ka itimile re mmogo music wa ka o taba restored ke nagana gore is just hibernating boya ke moka we go back to the music be ke sanya go bolela fela without music ke nyaka gore ke a re ke bolela ebe music lona wa re wa gagaba music wa re wa tsena le taba tša lepanta ke tsewe lepanta ke le botse thogo ya e sa le botse thogo e sa le ntshwa mmele wa lepanta o sa le o mo botse mare di fitla mowe ke tsentšha ona ke tsentšha o phini ona lepanta le mfetoetše lepanta e sa le lela lepanta a le sa khatlisa ka tsela yela le be le khatlisa ka ona ke la mane ke laka le rekile ke mane le rekile ke nna ke tsene ka shopone ka le reka ka lenyaka mara na be le ke lebile a ke sa tsamaya le lona ka baka la gore le bobetše ngwaneso lepanta motho a tshwane le lepanta ke re motho a tshwane le lepanta e o khumane motho o mo rata o se ka mo ekisa o tshwana le lepanta le o se ka mo tshwantšha le lepanta motho a tshwane le lepanta motho o kgona go ba renewed motho o kgona go boela sekene motho a ka buša gape a kgatha pelo ya gago le ye le kopane dilo tše di fapanego dilo tša go fapana mara le ka buša gape la enjoy ya taba ya lenyalo le ka buša gape mollo wa lenyalo wa duka o ka re ke a bona ge o tsena ka gae nako e ngwe o le mošomone ithoma o tšhaya o kitimo o tsena na ba ile ba mbutsa ba re wa o kitimela ae wa o kry o pakisa o ka re o keta mošomone ka re ke nnande baby wa ka ke nnande motho wa ka ke kitimela mosadi wa ka ke nyaka ya go bona mosadi wa ka ke re motho a tshwane le lepanta motho o ka modia ka mokgonya ka gore a be ka gona
e ba mosadi yo bona gore hairstyle a e sa mo tshwanela mo tsentšhe mo bathong ba bangwe ba mo die hairstyle ye nngwe a phadimele a tshwane le batho ba bangwe lebanta kilewe mara lebanta le a le tshwane le motho lebanta a le tshwane le motho e ba motho yowe o no dilo tse dingwe tse di sa o khatisao ka yena ke re motšie e ba manala a gawe e wa lebeletše a e sa le manala a mabotse motšie o mo ise basadi ba ona ba o dia manala ba fite ba mo pholetše ba mo die manala mosadi a phadimo mo rata gape berekana le yo be go le yena yo mongwe re a bolela a re better the devil you know than the devil that you don't know ya yo be go le yena wa mo tseba o tswa le yena khole berekana le yena lokisana le taba ja bolena lenyalo lerato le tswele pele le pshine ka lerato la lena le pshine ka moara lerato le be le thabo ka moara lerato a o fixe dilo ka baka la go latha yo tswa o le yena khole o ska latha yo tswa o le yena khole o ka lokisa gape wa tswela pele topic ya rena le tšatšila na tsebele introduction ke shaetša ke mmino ngwanesu ke shaetša ke mmino ke tsene a botse ka mmino ka re ke nna ke khatlhoe pelo ya ka ithupilwe mara mmino wa ka o ile fase otherwise computer ya restora o se o ye kae ke taba ke betha mmino ore mofekisi ke taba ke bolela ka gona ke taba ke betha mmino gore ke tima ka gona wa gore mofekisi ke emetše fela gore computer ka e boetsileng gape ngwaneso re bolela ka taba ya gore o ka utsea pelo ke tlo betha mmino wa gore mofekisi ke te ke boya gape ke bethe mmino wa gore dali o nyaka kisi ke nyaka go bolela ka lotse pedi fela mara gona bele ke nyaka go tshwara taba ya gore pelo e a utsea ba bangwe ba rena a re le mo gore mešomong ya rena mo re šoma ona dipelo tša rena di ka utsea ba bangwe ba rena ba re bile ka ra di-office re o šoma le mosadi everyday o e tswa ka gae o sia mosadi wa gago o ile o ya o dula le mosadi wa motho yo mongwe everyday ene le fitha le mo e le gore le ka tlwaelana o feta tekano le ka tlwaelana o feta sekala le ka tlwaelana o tsenelela mo e le gore o le bolela le diphiri le bala botsana gore re a eletšana ke go fa session-nyana ya o weletša medemo e dina le bothata le bolelena le ska tšhaba o mpotša gore le kopane lene mosadi wa batho bile o buleile o kgona go botša le gore monna o lapisa o fita kae o kgona go botša le gore mathata wa lenyalo ke afe o kgona go botša le gore beke a re tsebo ka robalana le monna wa ka a re tsebo ba mmogo le monna wa ka nako nngwe ke monna keo le yena o kgona go botša diphiri tšawe gore mosadi wa ka a eta mowe wa nlapisa a eta mowe o a demanda a eta mowe a ntshware ya botse gannyane gannyane wena o tsebe pelo ya gago e a utsea pelo ya motho e bonolo o utswa pelo ya motho the more we ba open motho wa motho yo mongwe le e ka ba ke sesi yo ana motho a ratana o le yena mara the more we ba open go yena gannyane o a utswea batho ba bantši ka moka rena ke dumela le wena ngwanesi o ka tšea letswai yana bjale wa le lathela ka re ya metsi o ka se be sure le duluile nako mane mara gannyane le ya tologa taba ya gore pelo ya utsea ke taba ye botlhokwa kudu pelo ya motho e kgona go utsea ba bangwe o kopane le sesi ka mo diofising o ba ka mošomone ka mošomo ka gona o fitlhela le mo e le gore o fa that tender care o fa borutho bjo e le gore go a botsebotse a se borutho bjo ka fao ke motho yo mongwe o tlhoka go fiwa ke mosadi wa gago o na le borutho bjo bongwe mosadi o mongwe a o fa bjona o tshwanetse o mmotsa gore no o ka ruta ka maata o ya too much jewe a wa tshwanela o dia wena je ke tša o dia ke mmedem ke re e le setše le dutše le mmogo le a re le bolela taba ke gore ntho e ta unaware e dire unaware wena o le mo gore we are gannyane letswai le a tologa gannyane e re ke no re swikiri ya re ya tologa ene e setše e toloile swikiri a o sa kgona go bona gore meetse ke ene swikiri ke ene a o sa kgona go bona gore letswai ke ene meetse ke ene ka baka la gore ntho ye e tologile the more we ba le that time together le mosadi wa motho yo mongwe le ka ba sesi yo mongwe la bolela la ntšha ditaba tša diphiri la bolela le taba tša diphiri gannyane wa pelo ya gago e a utsea ba bangwe le o fitlha gae o ka se tšhabe o botša le mosadi wa gore ape na a sebe ke bolela le manemane e be ke na le yena ke bolela le manemane wa bona re bjale a o lemo gore o botša mosadi wa go dilo tšeo e le gore o bolela nnete bo o sa tshwanela go mmotša o leka o mmontšha gore pelo ya ka e a utsea le le bolela ba bangwe o fitlhela le mo mmotša gore mara sesi khoni a e bone ka tsela yewe o thoma go disa khoni ka ra lenyalo la gago because pelo ya gago e a utsea o spenda nako ye ntši o e na le khoni ntho engwe le engwe ke khoni
bjale bothata ke bjo ke nyaka go bolela ka bjona le fita le mo e le gorego khoni o kgona o dia le scaftini matšetši ya khoni o tseba le gore wena o ja eng a o jene khoni o kgona le o kala letswai a o tšhelela lona o a tseba gore wena o nyaka letswainyana la o ka re le ya ba banyana khoni o tseba le gore wena o rata phiripiri and unfortunately mosadi wao wa dikgomo yo monyetšeng a tsebe wena motho wa diphiripiri o e ka ya o je phiripiri mara o buile bokhoni ba o diela le phiripiri pelo yao e a utseya tlhokomela pelo ya gago e a utseya tlhokomela pelo yao ya utseya di-sms ja o tsena wa ba wa khuta wa kitima wa kwa ka ntoni wa kitimela ka nte wa checka wa re o boya wa re madam yabe khoni ba ndiete message khonuba wena ntho engwe le ngwe o informa ke khoni dilo tsa ka moshimoni wao o informa ke khoni o mo batameditse khauswi khoni e bile o mo tsentšhitše o kgona le o kgona o founela a re o botsa dilo tsa moshimoni o founela ene bele e utsene kudu ka gore ba wa misa le kwa voice ya khoni sometimes e le tswaletše mošomo o khuditšenyana o le mo gae o kwa o ka roka no founa wa re khoni o tsuwile bjana anyane ke re anyane pelo yao ya utseya pelo ya motho ke style pelo ya motho ke style pelo ya motho aina botale pelo ya motho aina PhD pelo ya motho aina degree pelo ya motho aina diploma pelo ya motho aina certificate every year certificate re shuma ka mabjoko re shume ka pelo ya motho ya utseya pelo ya motho e khona o bala maikuto ya utswa ke maikuto pelo ya motho e khona o bala di-action tša motho ja se ka o bona di-action ka moka tsona ya ba ile gore wa re wa utseya ke re tlhokomela pelo ya gago e ka utseya pelo e ka utseya mo ke be ke nyaka mmino gona bjale mmino wa ka o sa nšhaetša mmino wa ka o sa emile ke a re ke a lukisa ke a re ke a di thomantšha di a thomeya ke be ke nyaka mmino re boya botse after mmino but ngwaneso a re boele tabeng ya rena ke re pelo ya utseya pelo e ka ba pelo ya monna e ka ba pelo ya mosadi e ya utseya e ka ba pelo ya monna e ka ba pelo ya mosadi e ya utseya e utseya bonolo botsisa nna ke a tseba ke re pelo ya motho ya utseya o lebelela ka mo morago ka mo o na le information ke ela kwa o kgona go bona gore e re my books offer counseling in then ntho ela eno laetša gore re fa batho di-counseling taba tša di-marriage and relationships re fa batho ke bolela le wena ka tsela ke bolela le wena ke le ka gae mosadi wa ka bona o ntheleditše o patamile o ntheleditše bana ba ka ba bona ba theleditše o papa bo bona mara ke bolela le wena ka tsela e le gore ntho e ke bolela ka kona ka kua morago ke dilo tše re fago batho tšona re kopana le batho ba o fapana banna ba bantši ba ke kopane le bona ke lemoile gore dipelo tša bona di utswitšwe a ona moloi a ona setlhare mara pelo ya utseya bjale e khoni a o diela scaftini nako e ka moka ona a o disetša dijo is a powerful way ya o tsena ka re ya pelo ya motho dijo ke tsela e nngwe ya maatla ya o tsena ka re ya pelo ya motho wa bona ebile o rwala dijo ka gae o rwala scaftini ka gae o tsamaya le scaftini sela o fitlha tseleni wa bula dustbin wa lathela dijo jela o nanne dijo tša khoni o tsebe gore khoni o tsene ka maata khoni o utswitše pelo ya gago dijo di ka dia gore le o fitlha kae o acte ka mokgwa mongwe mosadi ya go solela o lebelele tša gola gore a di defe why o tlwaetse dijo tša khoni wena o ja dijo tša khoni di kotsi a tšhela molemo a tšhela selo mara o thoma mo compara le mosadi wa gago wena ebile a o khonole wa beya o tsebe le dipoto a o khonole wa beya ke ra le e ka ba motepa a o khone mara matšetši a o fitha wena o fitha ke moka o botsa le mosadi wa gore a di apeya o di tsebela ka gore a di apeya wena ka gore wena o khone wa peya ba o ruta wa peya o je le gore a o khone wa peya mara matšetši a o fitha o ba o botsa mosadi wa gore a di apeya a di apeya o sota perepere o itsebela ka perepere wena ka gore ka moaya wa biwi ka perepere a o tšhediwe perepere pelo yao ya utseya khoni o berekana le pelo ya gago ene ntho e dia unaware wa tseba o no le batho ba ile gore they are innocent completely innocent mara taba ya gore you can fall in love ya direga maikutu ao a ka utseya o ka kukhumana le gore o tsene unaware o wetše ene o tsene o feleletše nako gore wa lebelela khoni bjale ore wa beela dijo a buša a o rekela le senwamaphodi o nwa yena o ja yena
then o tla fitha nako e khoni a tla re o dilo a di loke dilo a di tsamaya botse ka gae mokhalabe a re ka selo a ke na le selo bjale e re ke go boje o tlo thoma o rekela khoni kgogo o tlo thomela o rekela khoni grocery o rekela lapa la grocery o gopola le khoni ka baka la re khoni ke ena fela a o wapeela ka gae by that time o tsena ka lebati o tsena o ena le di-moods a o nyako o sea o nyako o bolela le motho o tsena ka gae o kitimela ka kamorene wena o disitše boroko a wa disa lerato a wa dela o kipšhina because o setse o kipšhinne le khoni o utswitše maikutu a gago bjale le rekelana le take away le khoni mošimone tšatši le a sata le dijo o mo rekela take away because wena o ka se tele scaftine o mo rekela take away le yena sometimes o fela a o betha ka di-take away le ba la founela le motho wa kethututu a gidima a tsena mothaka wa Carlitos ka sethututu o ka re ke a bona a tsena ka KFC ka sethututu a disa dijo tša khoni le motho wawe batho ba we a ba ratane ke dikholiki batho ba ba bereka ofisini ka IT ba tshwanane ya botse mara re ke o botse na sepelo yao ya utsweya o dore o re phaphara wa ke khumana le gore bjale le o lora ka gae o lora o bitša leina la khoni ene mosadi wao a ka se thabe o kwa wena o bitša leina la khoni mosadi wao a ka se thabe o kwa wena every time o bolela le yena o mentiona khoni mosadi wao wena o nyokota wa re mosadi o no le kufa mosadi o no le boulelo mosadi o no le botšheba mosadi a kwešiše gore this is professionalism nna le khoni re ba šomi mmogo a ka se kwešiše because bjale di tsene le ditorone o lora wena lora o bitša leina la khoni lora o bitša khoni ditorone o tsoa o bitša le khoni le bana bao yo mongwe o bile o mo rile leina la gore ke Konza mo ke nyaka mmino mo ke nyaka mmino computer ka ya nsaetša bageso computer ka ya nsaetša e ndiela bosaedi e freezitše ene mmino ke ntho e re tsamayago ka yona without mmino o ka se loke selo a ke tsebe le yang kwana batho ba ese fiwa nkwa ngwala mo ore ya o kwa moruti ke ya o kwa ke ya di kwa ditaba tse re ka moka bageso re ka moka khoni wona ka mo o theeleditše khoni ke bolela ka ditaba tša gago o ska kwata we are fixing the country re ya lukisa re leka o lukisa dilo di sepele gabotse re leka o lukisa kotsi ya o khoni ke ye o tlo lusa monna wa gago o ka seka ke phina ka monna wa gago o ka seka ke phina ka monna le conversation tša o bolela le monna o toba botša monna wa gore mara banna a badiso o ba tsebela kae banna ka re wena o nyetše ke yowe Thabane o dula le Thabane wa imatšetši ya wa ba le Thabane o re banna a badiso mara dilo tse a se sa o dia ke bana o se tsebela kae dilo tsa banna because wena wao ke Thabane lebaka ke ene o phela le this man o phela le amo ka ofisini o butši pelo ya go ka moka o e file amo ene a o tsebe gore the more o bula pelo ya gago is the more you become attracted sometimes batho ba bangwe they don't even recall ba go bole ba gile ba botsana gore I love you yo mongwe a fetola le nna ke ya go rata mara mešomo e ba ledile gore automatically they are already in love without telling each other taba tša go apisana tša go fereana a di šome ongwe le ongwe ongwe maikuto a ferea o feta mantšu ongwe the tender care e ferea o buta mantšu a o thoke o bolela fela o taba wa re ke movie tšatši le lengwe o ena le khoni ka ofisini le o makala le tshwarane le a re le atlana le ile kgole because pelo ya gago e utsweile ke be ke nyaka go gopela ngwaneso tlhokomela gore o ska utsweya pelo motho a utsweile pelo o ta mmona o thoma o compara partnera yawe le ba bangwe o thoma o bolela ha botse ka ba bangwe a ina le partnera ya gawe a sa bona je partnera yawe e didi yao e le je di botse ka baka la gore pelo ya gawe e utsweile pelo ya gawe e tsamaile ke kosaela ke be ke nyaka o e raloka ya gore your body is here with me wena monna mmele wa o ka moka ona o mona le nna mara ile pelo ya o a ina nna you will be there physically but you will emotionally be absent ke baba kae batho ba ile re go pelo tša bona di utsweile motho wa pelo ya o e utsweile o ba bolela le mantšu ya gore ntho e dieile o between nna le wena ke bona o ka re rashitše dilo
we became so fast. We really needed to take some time to get to know each other. Umufuriela ile mtu wo sa motsibo wena wa umufuriele wa munyala wo sa motsibo thoma o lemoana bale o re motho o dula o le yena bo tshwantse ba o jere nako o nyaka o tjena go bile o no le bana ba raro le yena o ba re give me some break, I need some break. Ritsinyana mo thoma o tsentsa le skwa gara le nyalo, give me some break, you know, I need some break away from you so that I can think about this thing. You know, this thing is like it's not working. We started so well, you started so well, mara o bile le khoni o tsenile pelo ya hao yi utsweile pelo ya hao. Uno batho ba bangwe o ska dumela hore di conversation tsa bona di tsenelele o ba o fita mo tsantse ro bolele mosadi wa gago. Uno onwe a utseni manele mane o tsena mosadi wa inosi. Uno di bolelo tsa dingwe a o bolele manele mane o bolela mosadi wa a linosi. Uno di recommendation tsa dingwe o na le mantsunyana a mangwe o ka re ke mantsunyana a o reta mara wa gore mantsu ya we a se a o bolela ke mang le mang a we ke a o bolelwa ke mosadi wa ka. Pelo ya motho e a utsweya ke re tlhokomela ngwanesu o re pelo ya gago e ska utsweya e o thieleleditse mathata a batho o ska nyaka o dira solution ya bona wa nyaka o ema le ya tung la bona. Una le ba bongwe ba re ba ita ba tsena e ba ita ba re mosadi a reportile a re monna wa ka wa mbetha, monna wa ka wa ntaisa, monna wa ka o nthokisa khujo e ba tsena ba morwala ba tsamaya le yena ka vene ba ya police station. Ana mo tsileni taba le fela ana mo tsileni le taba le na ba ja lukisiwa ana mo tsileni. O ska utswa ke pelo ya o ska utswa ka baka la hore o buile mathata ha motho le o buile mathata ha motho e jwa mo yena a se wa gago o na le ba gawe e jwa mo yena o lebelele tsa gago le yena o na le tsa gawe lebelela motho wa gago. O ska dumela hore pelo ya gago e utsweye, o ska dumela hore pelo ya o utswe. Ye nngwe e o sensitive especially ka mothukong ya rena banna hana o bolela mantšu ao o ka botsa mosadi wao a linosi. Manjari, you are so beautiful, you know, you are so gorgeous. What's again mosadi wena we botsa mosadi wao re mosadi wao mojije le no go mosadi a o tsebo re o bolela mantšu ya le pelo ya hao e a utsweya le yena yo mmotsa o mantšu yana wa mmotsa hore you know you are beautiful. Ish wa tsa o botse you are beautiful batamela mo go bone what you are doing is very dangerous. Utswa pelo ya gago a o tsebo re mantšu yao mo yena a ya o shuma bjane, mo yena a ya o modia ene, mo yena a ya o mo bereka bjane. And ha ka mo bereka o do ba ka re ya kotsi because o do thoma o ba le di moves o da thoma o dira di moves a thoma o bontsha hore o serious. And wena o thoma o ke maka tsa re why are you serious a ke re o mmoditse o ba mo fa mantsi a borutho. Mantsi a mangwe a se a o botsa mang le mang ke mantsi a o botsa mosadi wa gago botsa eba o ka o taletsi ke mantsi a o re you are beautiful, you are gorgeous, you are a palkri shoot botsa mosadi wao a o etse o botsa motho mongwe le yo mongwe. Mosadi wao o mmoditse nako mane, mosadi wao o mo retile nako mane, mosadi wao o tsoga o mmoditse hore ke yo mo botsena e o khona wetsa o botsa batho hore ke ba botse ka monte. Mosadi wao o botsa ke mane dilo tseo di ka utswa pelo ya gago. Ska dumela o no bolela mantsi a mangwe le ya mangwe. Ska ikisetsa batho ba ba single e motho wa single o recommenda yo o reta yo mongwe le mongwe a mmona wa mo reta because o sa le single. If you are married, be careful with your words, be careful with your words. A o no shumisa mantsi a mangwe le ya mangwe. Nka nna ke ska bolela ka yo beauty ke o bona o botse mara ai mo go nna o botse a ba ba mo not mo go nna o botse a yo rata na o le yena because a ke nyaka gore pelo ya ka e utswe ke re pelo ya motho ya utswe ya music wa ka wa nshaetsa ke emeji music ba re su ke emeji music le ka no ba Lionel Richie man ke emeji music ke emeji stuck on you music wa ka wa nshaetsa ke nyaka music a ke nana go ye ntši mara ke no tshwara fela ke taba ya gore music wa ka o ndiela bošaedi. Otherwise music wa ka o ka responda a wa le taba le tla bukwa taba ke re buku ke ngwadile buku leina le ona e re understanding relationship and marriage voices. Understanding relationship and marriage voices. Lenyalo le monate, relationship e monate,
e o khumane motho wa o ke ya boseletša motshware ya botse motshware belo ka galase motshware ga botse modie gore a be a re letšatši le bothokofetše a re ke lathetšwe ke monna modie gore le yo ka ta wa ba le yo mongwe yo a ratanago le yena a wiše o ka re a ka botšisetša ka wena ore mosadi yo bo mo rata bjana ore a kgone o khopha ka mokgwa wena o bo mo rata ka wona because you left a mark ye ile re o to ba difficult for motho yo mongwe gore ate a erase ate a idos modire gore le a nyetšwe ke yo mongwe a fele a re my late husband because ntho e o e dirilego ga ona motho a ka e replaceago ga ona motho yo a ka emao leatong belo ya motho e ya utsweya belo ya motho e o khumane mosadi kgotsofala ka mosadi wa gago ke pšhine ka mosadi wa gago belo ya o a e felele gona mo mosading wa gago belo ya o a e felele gona mo lenyalong la gago belo ya o a e be ka mo lenyalong la gago doela o lebelela ka nte doela o dia window shopping wena o seje o nyetši o seje o ena le motho wa gago o seje o khumane mosadi wa ke pšhine ka yena kgotsofala ka yena kgotsofala ka yena mosadi yo kgotsofala ka yena mosadi yo kgotsofala ka yena kgotsofala ka yena ke nyaka music ka pelanyana ke nyaka music ka pelanyana ke nyaka music nra lokele go sa mo nra lokele go sa ngwala hore ke khatlhuwe ya ke khatlhuwe ndi le yona mo ke nyaka music ba geso o ba ngwala hore mufekis ya ngwala hore mufekis computer ga yana o responda otherwise ke nyaka music inside je good next time ke tsena mo ke taba ke tshwere USB ke bile re go setsa ka ra USB because network ya better re khona go bolela le taba ja rena re lukulugile ga ona tsile ke re ke dia break ga nyane ke busa moya e ke tsa volume mo isepele nyana we ke tsa volume go sa kieu maredi e ke tsa volume ai ai mpekisi ya udzowa mpekisi ya urobala e sa ikhumane ga molinyanoni le o do etsa o inyaga ene o taba o dia mistake wa mogolo ga o re pelo yao e ta utse ei ditseni ke lerato le amberega e ke ta bolomo lerato le no mata ngwanese ai ai mufekisi itshwarenyana make us sure ore wena le motho wao ele tsoga le tšwa e ka ba le ya shopping e ka ba le ya mošumone e ka ba le ya meeting e ka ba le ya gerekeni le ya khotsofatjana moepedi maredi ore mofekisi he o tsoga mofekisi he o robala make sure ore pelo ya monna yo e ka dia teni tša maleba make sure ore pelo ya mosadi yo e ka dia teni tša maleba o ska dumela ore ga tswe o ska dumela gore ga tswe le etšatši le lengwe a ka tswa
ka gore batho e ba tsene ke dilo tse di ba tseniwa ba kgona go tswa mara a re a le kae a lebelele a re what am I doing in this place a botse ke dia ene ya nna mo because ke na le motho wa ka yo a utswitšego pelo yaka nako tše dingwe o na le batho ba bangwe le problem tša bolena a le nyake lebitše batho ba di rarolle a le nyake lebitše bomoeletši ba leeletše bolena le kgona go breaka ebile le kgona go builda bolena le kgona go aga le ibedi wa bona taba e padile le ibedi la ba la bitša ba bangwe e bontšha gore o shota ntho ye nngwe o sa thoka gore o re o dumelele gore mosadi yola o ba monna yola a ile a utswa pelo yao a buse ape a tsene ka pelone mo tsentšhe ape batho ba no le phoso mosadi a ka se be perfect monna a ka se be perfect o se ka mmona ka diphoso jawe o se ka mmona ka diphoso ja di dileo morate le o e ka mkhwano nra lokele yona mo nke ke tse volume go shame morate le o e ka mkhwano ai ai ei oh ai sí oh ai lethabo ka ra relationship wa gidiela lethabo ka ra lenyalo wa gidiela ene lethabo le nyaka o sustainiwa le nyaka o ska lathelwa ke dilo tše o di dileo wa bolemoa gore le khatha partner ya gago e o ka lathelwa ke the way you were doing things o modia gore a boreye o modia gore le yena a lathelwe ke the response that's why these days a sa responda ka mokhola ba responda ka ona a o kuputse serwa ya sadia ka mokho ba a dia ka ona is because le wena a o sa modiela ka mokhola bo o modiela ka ona e wena o sa modiele ka mokho o bo o modiela ka ona le yena o tameya gore a change ka mokho a acta ka ona a se gore matšetši awe o fetoile o ba o influence ke batho ba bangwe problem ke gore wena a o sa modiela jela o bo o molemile o ile a re o molemile o mo rekela stock sweet every day I just stock sweet ke moka a re a sa mama wa ntšha bjale o thoma o acta bjale ka motho a sa tsebe o stock sweet o ba motho yo a misa o stock sweet because wena a o sa mo fa ntho yela e o nyaka o sustaina lerato la gago dira tša tsela o bo o di dira ene o kgoneya dira more because the day o stop how is the day o ta bona o character ye wena o bo o sa itsebe because le wena you are a different character bele o ka mo blame checka wena o dia ene jela bo o di dia kale o sa di dia na ka mkhola o mo rata ka ona o sa mo rata ka ona na ka mkhola o mo thusa ka ona the acts jela ja kindness o sa di dira na those love languages le sa le wona na e o fetoa be sure le ena o ta o fetoela ene ka o fetoela o ta bona spuku o ta bona ntho ye o sa tsebe o ka e bona ke re buku ke e re understanding relationship and marriage voices ingwadile ke nna re bolela ka book yewe itseru matakala 233 e bolela ka relationship e bolela ka lenyalo 230 fela today ke re bolela mo ka gore bilu ya motho e a utsweya bilu ya gago e ka utsweya bilu ya motho e ka utsweya o ka ke khumana ile gore o wetši gare a ntho yewe o bo o se awe o ro ka wela gara yona o tsweile maikuto ene ga thao o ka se khone o khotsofatsa basadi ba babedi o ka se khone o satisfy basadi ba ba one is enough yo modi o lukile yo modi o lekane o ka khumana o wetsi ka re a trepe ya o re bele ke ba babedi
o khumana ile gore a o sa khona o gipshina a o sa khona o ba khotsofatsa pelo ya gago e ka utswa thokomela gore motho o phela o le yena a se ka utswa pelo ya gago ba khumana bile le tseni tabeng ya gore ke bolena ke bawe le ntshana di out every month le ntshana di out he o checka motho yowe a se partner ya gago a se mosadi wa gago o ba wa romela mosadi ola wa dikhomu wa re na le meeting kae re ya hotela kae belo yao e utsweile basadi ba majejia ba re koulo e jiwa maotone ba re ba nyaka o jia koulo a ba fithi ba ijia ka shoponi a ba fithi ba ijia itshwere ke coach ba re ba ijia maotone le wena o thokomele ntate ba ka o jia maotone ba ka o jia from your wife basadi ba majejia ba na le sebete ba re mosadi re mo jia basadini a o sana monna re mo jia basadini a o sana monna yo re ka no mokhumana o magala thokomela gore maikuto a hao belo ya gago e se ka utsweya wa da wa ke tshola o etse ka ra dilo tseo o ka ta wa sitwa ke o kwa ka re ya jona o no le level ye nngwe ya communication ye we lo re wo a wa tshwanela o itsenelela o no le level ye nngwe ya communication ye o tshwantse re maybe khumana motho wa mosadi because I'm a man o bolele le motho wa mosadi na ibile I'm not a marriage counselor nyaga le ka ba marriage counselor a bolele le wena nyaga motho yowe a be o professional on these things a bolele le wena because ba bangwe ba o botsa dilo tse di sensitive e le tsela ya gore ba be naked before you guru o mo lebeletse o bona gore o feditse ka yena o tseba everything ka yena o mo tseba matšole matseno o tseba ntho ye nngwe le nngwe ka yena a ye mikua everything ya yena e khakala o buditse dilo tse di sensitive tseo bo sa tshwanela o re tsebe tsao le dikwe tseo bo sa tshwanela o re o mo dumelele o re abe a le tsona bjale tse dingwe dilo o tshwanetse o re nyaka motho wa mosadi a pa le motho wa mosadi tswe a se nyake nna tswe se nyaka motho wa mosadi se nyaka motho wa mme wa bele yena ke yena a ka kwishishago because a ke nyake gore pelo ya ka e utswe re ke khumane le gore re wela ka a ntho yewe re be re ka sebe re wetse ka ra yona e re ke bolele ka ya dijo ke fetse ka yona dijo e motho a o diela dijo e motho a o apeela dijo o jia nako ya gagwe e o duela scaftini o ba dijo tša mosadi wa gago o inanne o ya o ja dijo mošomone tša mosadi yo mongwe gannyane gannyane there is no way o ta thoma o calculator le go nagana gore she took her time o tsere nako ya gagwe especially for me because that time ye a e jeao a o apeela dijo e bontšha gore o dedicated o kikemiseditše ene a o tsebe gore ntho ye e ka utswa pelo ya gago a ke bolele ka di-take away tse re le reka o strateng ke bolela ka dijo tse di tswao ka gae without the knowledge of the husband the man of the house le tela wena the other man yo abe o le his own house his own marriage every time o rekelwe o apeele dijo ke mosadi wa motho yo mongwe le ka utswa pelo ya gago anyane o ka tswa ka ra mosadi wa gago nyaka mmino mo ke nyaka mmino be ke a fetša ai o se ka dumetsa ba utse pelo yago ai ntšhekele ko sa mo ba re Ezra dale o nyaka kiss ke nyaka gore le ka kwesa mafelelo e be ke a fetša ke a tswa e be re feditše o se ka dumela gore pelo yao e utsee o se ka dumela gore pelo yao e utsee ke ne ntho ya tshwantse gore a bolele le wena ka WhatsApp mo le a ba ena le wena ba ka go tlhalosetša yona ke ne ntho ewe a tshwantse gore a o founele a re mo wena a rena o kgaufile mosadi wa o na ke nyaka go botsa taba engwe seduduanyana emela thokonyana ke kgone wa ba le wena why a sa kgone o e bolela mosadi wa wa theeleditše why o ena le di-pocket meeting le mosadi wa motho yo mongwe wena o ena le mosadi wa why bele ebile o baraba phone ka toilete mosadi wa e bona why bele o khuta why o bile le password tša bothata tša boima gore mosadi wa a se ka kgona o tsena ka ra phone ya gago
a ska kgona go accessa di-SMS di-inbox ja gago o ne o le bothata pelo yago gannyane gannyane e utsweile ene re ke no bolela gore e o dumelela gore motho yo mongwe e ka ba monna e ba mosadi a utswe pelo ya gago o nyaditše lenyalo la gago o nyaditše partnera ya gago o nyaditše motho yo o nyalanego le yena. And these ladies, they can easily see ora mo ka re mo wa tsenela. That's why ba bangwe ba re o tsena ba tsena ka relationship a ba le sebete sa o founela mosadi wa mo founele a mmotse gore monna yo go wa borena monna yo go wa ka le wena ene na se aka se boye ene nnete le wena o ska boya because pelo yao e utsweile pelo yao e setse utsweile he o dumelela gore ba utswe pelo yao o nyaditše lenyalo la gago a wa nyatša lenyalo fela o nyaditše mosadi wao o nyaditše mosadi wao o nyaditše family yao o nyaditše bana ba gago o nyaditše leruo la gago ke re o nyaditše dipudi tše o di ruilego o di nyaditše ka baka la gore o dumetšitše gore pelo yao e utsweye o dumetšitše gore pelo yao e utsweye o dumetšitše gore ba utswe pelo yao se ka dumetša o utswa seriti seo be go le sona seriti sa lenyalo la gago seriti sa lelapa la gago ka baka la o dumetša gore ba utswe pelo yao pelo ya motho ya utsweya pelo ya motho ya utsweya o tlo motho a kere a nka kgona ka mokgong ke ka kgona go ka gona yola mosadi yola ke nyaka yena ba o botsise ba re bjale yola o nyalano le yena wa re yola ke bona o ka ruto pala ke kgothelete o bade wa o ke a kotelele o ba o khotelela di-problem tšeo ba o e na le tsona le mosadi wao mara these days ka baka la re ba utswitše pelo yao a o ka khotelela a o ka mokgotelela le ntho ye nnyane e ba ntho ye kgolo o isa dilo tše dinnyane dilo wa no re a o ambulela gate ke kwatile a o ambulela gate le o boya nka se boele ka mo ae ka ra wa bula a o a kwadisa ke yena wa bannete ba utswitše pelo yao pelo e utswitše o dia dilo tšeo e le gore go a botsebotse o leka gore batho ba o shaeditše ba sa o shaetša wena o no dia ka kgole ke aim ke plane o no ba mphidise o no le tšeo le nane o nyaka o di dia mara o nyaka tsela ya o ruri die ke ya o pela ke re se ka dumela gore pelo yao e utswe ba bangwe ba rena re kgona go tswa ra kopana as the couples ra ba le couples gatherings wa ba le nako ya o share wa ba le nako ya o ba mmogo yo la share the problem tša gagwe yo la share the problem tša gagwe le ba wera you are the couples ke couples gathering mara hanjintši e le yo la share the problem tšawe yo la share the problem tšawe wena o fitlhelela le mo e le rubilo ya o ya utsweya o do o ka re yowe mosadi yo wa monna yowe o ka re ke yo mokaone o phala mosadi wa ka yowe mosadi yowe wa monna yowe o ka re yowe re ka phedisana o ka re mekgwa yawe e fapane le yowe batho ba tshwana a ba fapane o ya kgole a ka no ba yo la khona jela wa sa khoni jewe mara ka moka bona ke batho ene motho o ka lukisa le yena mo bona o ka re a di tsona le ka lukisa instead ya go be le separation a be le a time to fix things lukisane lelo dia o tshinya batho o lukisa batho ke re ka nnete ba le a ratana le ka thuba ebile le ka aga le ka lebalelana ke tša gore nka se ka kgona na nka se ka khotelela o fitile wona nna ke nyetse mosadi wa ka a tsebo ka boela ka gae a se gore a re fele re fapana re a fapana but we love each other we understand gore in this marriage go na le modimo ntho yewe a ya thoma ke rena ntho yewe e thomile ke modimo a rena o khawana ka baka la dilo a rena o khawana ka baka la maemo together for life together forever re taba mmogo ke boseletša mantswele ke re se se tla re a re wantšhao ke le ikgufela because nna le yena o thupile pelo yaka o utswitše pelo yaka ke utswitšwe ke ka tsela ye pelo yaka e utswitšwe ene ke a khotsofala ke re khotsofala ka motho wao khotsofala ka yena motho ya yo khotsofala ka yena le diphoso tša gagwe
khotsofala ka yena le mafokodi ya gawe, because you will go all over looking for Mr. Right, o ka se mokumane. Monna o fixa ke mosadi wawe, mosadi o fixa ke monna wa hao. Re a fixa e o rekile kubo wa khumana uri kubo e ke khulwa en legane e je o ise motšhineng, ene o ska ba upela gore ba iripe, o ska ba upela gore ba isege, ba upela gore ba iphuthe yo lekanele, because some of the good days matšatši a satao e ka dia wa ba le mmele, tšatši le o e ba le mmele o a boela beape wa re yeketseni nyana bjale o ka re ya mpata ba iyeketša, a o lathe motho ka baka la gore a e na le mafokodi. Batho ka moka ba na le mafokodi, ya yo sa mo khoteleliwa o ka khumana e kaone o feta yo a dao, wa khumana luru ya dao o ta a ena le triple ya mathata o feta yo we a ba ena le bothata ba bote, o do ba o khotelela wa khoteleliwa. Re a khotelela ra lugisa dilo, a re break dilo mara re fixa dilo, and we continue ka go sayela ya monola maredi o mo fa khisi ya tsoga, o mo fa khisi ya a robala, because e sale motho wa hao, e sale moradiwa wa hao. O ska dumetsa gore o surroundwe ke the opposite sex, e le wena monna o surroundwe ke basadi ba re ba o weletša tabeng ya gago le wena le mosadi wa gago. Nka nna yo nyake banna ba o surrounde, ba o weletše, ba o fumotše. O ska dumetša the comfort of the opposite sex, because that opposite sex might steal your heart. Hey ba ke mosadi o bolela le wena monna, o ka bona o ka re ke yo mokaone, ante a o tsebe o nkhupile dilo o ruele dilo je o ka ta o site wa da wa di khotelela wa di emela. Gere re a fixa, a re break, re a fixa, a re sinyi re a fixa, e o imela re a fixa. Buku ke e ngwadile ke nna. I'm the author of this book. This is my second book. Ke buku ya ka bobedi. Ke buku ya ka bobedi e re Understanding Relationship and Marriage Voices. Understanding Relationship and Marriage Voices. 233 pages. Ina le di topic je mmalwa. Di topic je the titles je ke bolela ka tsona ka mo ka mara book ye. They are about 26. Get 26 ya Jonah. Kamo ga Jonah, they are meant to build. They are meant to build. To build a relationship, to build a marriage. And ye buku ye gi recommendela wena. E ga o thusa, e da o thusa. Even this part here or pelo ya monna ya utsea is included in this book. E wana ka mara book ye is available. Book ye ke khona o e romela everywhere at the cost of 60 rands. Price ya book ye is 230. Korea excluded. You pay Korea 60 rands. I send the book. You pay the price of the book, which is 230. 230 fella. Book yewe ile utusa. There are so many topics. Jewe di aga wo munna, di aga musadi, di aga lenyalo, di aga. Na kujeni mwe inor batu badile mo ba weleja ba musadi yoga mkwali ya ogona. Iro duela kilokeo nyage keki mwe. Duela kilokeo nyage keki mwe kwa the lead. Basadi wa ona ba tate. Uredulu ya boze. Uyo ukemetse o fetsa o kametse o boye o doulile fasore ge a letwa daba tšele mpo tša go tsona ge a letwa le re ke kawane le mosadi yo ka gore basadi ba tetše ke se ka fadisa ke thoko mosadi yo nka khumane yo mongwe anytime mara ke be ke no gore malome mbutšene lena yo le dilo le yena mosadi wa ele ke a kawane le yena wa ele sa modugele o na le batho ba ile ro they are careless, they are reckless. Ever approach at the taba jale nyalo he we na le fights in your marriage ba weletša ka gore duela kiloke duela mosadi yo basadi ba detši basadi ke ba bantši o ka khumana yo mongwe ene ebile e ba wa o labisa modiela gore e ba le yo mongwe ba ka khonene o no mosianyana for a week o yo wetsele ka e le yo mongwe until ba tsebe gore ba o gwisa dzileni ba o kelosa ba o tsentša ka ra bothata ana bele wena ke bolela so o khona 25 kg
bana bao ba rekela bupi ya 25 eo yo eda yo mongwe e do ba 25 plus 25 yo ba 50 kg maybe bile o fita mo a khwetsa ile le yena ya yo o taina le mathata awe a bile a rweli le bana ba gawe bjale o le bana le 80 kg o reka 25 galabeni la gao wa reka 80 kg ya mosadi yo la yo mongwe a re fixi lenyalo ga o eda mosadi yo mongwe ya yo bo le yena ke yena wa maleba fixana le taba ja bolena ai buye sweetheart ai buye ntwela I love you ali buye li out litre le giphine bolena le tsanya go le lutse felo ka uthi ali chifti ali bueli kante anabela ke sama wa fisa na go tsa di swimming pool le ya fita ke na go ya di swimming poolun le gipsine le rato le nyaka dilo tsa tshego re tswelanyana ka ndera gipsina ra buya re le ya botse a re thubi re ya fixa re ya lugisa ngwanesu o ska dumela gore belo ya gao e utswe o ska dumela gore belo ya gao e utswe o ska dumela gore belo ya utswe ke nyaka gore next time re tlo kopana ke tlo bolela ka Babi le Annabelle the two types of women ke tlo bolela ka Babi ke tlo bolela le ka Annabelle ke ba ke taba go ba tshweri ke tla o bolela ka bona re tla o kopana gape very soon re tlo kopana gape ene ke dumela gore the time we are going to meet music go ka se disappoint o ska dumelela gore belo yao e utswe o ska dumela gore belo yao you are too matured you are too old for you to be hijacked emotionally for you to fall in love with the other person whereas you have got a marriage partner ona le motho o bo le yena o ska dumela all these things ke wena o bo le matla a o dumela ke wena o bo le matla a o gana ke re majejia batho ba jia banna basadi ni ba bangwe batho ba jia basadi ba le ba bangwe Wave rider, rekatluwe. Ai. Ewe ina le motho o sanjuro ska mo dumelela in your relationship ke motho yo a o botsa gore o ka re mosadi wa o a siena wa maleba o ka re a o tshwanela batho bao ba khathe excommunicate them from your life ba khathe ba ntshe out ska ba dumela lo tsena ba tsene motseng wa gago o ska ba dumela ba tsene le ba ka le khwetsa le ja dijo ska ba dumela ba tsene ba jelelena because a sa rate mosadi wa gago a o rate a sa rate monna wa gago a o rate ska dumela motho a o ka wantshele motho wa gago a rio a siena ke manu a bona iwa maleba a nyaka o dusa ka mona ka o isa kae kata ke motho wa gago Annabelle ke bolela so sia phone mo founela no mo tsa re baby I love you o fete o drop chaisa mo moshimane o tsamaya o tsene o mo rekele malekere go PS I love you o mmetsa ka yona gore moatsaka ke be ke no re fela net for control dilo lisa ye lisentle eba wa gafa le mosadi wa gago wa fa le motho wa gago o no morwala batswadi ba sa morate ba sa mo recommende o no tsamaya le yena o tsene koloing
o ba rekele nyana meleke o ba rekele dilo tse di botse o tsena kwa gore e be re tlo le dumedisa o fetsa o ba dumedisa o laela o re baby ba ke batswadi baka yo ke mosadi wa ka ba tsebe yo hey it's a day ore ke khatluwe ke malume back time le bjale aziyo zara majiji yang ka morata ka mkola no problem ba ka ba thupile pelo ya yo ay ke na le wena ke Pastor TC Phiri re aga manyalo re encourage manyalo re aga manyalo taba ya ka letšatši la nase ke ya gore ska dumela gore pelo yao e thupiwe ska dumela gore pelo yao e thupiwe ska dumela lenyana ska tswa o dumetse gore ba thupe pelo ya gago ska dumetša if o kwa gore o sa rata o tsana le pele nna se ke letšatši la gore morate le go feta and mantsi ono botsa motho wa ona mmotsa wa re words of affirmation wa no mmotsa rape ke a o rata e ka bontšha o ka re a se selo but it means a lot a tswa free wa mmotsa ba re I love you, have a great day, have a beautiful day, I love you. A le mošomong wa mo founela wa mmotsa re I'm just calling to say I love you. O sa ratela o da rata motho wa gago morate ene o tsore monna wa o nyaka eng dali wa ga o nyaka eng o mo tsebe gore o nyaka eng ntho ewe o mo lemile o mo fa yona a setse a e nyaka mo fe yona ska wa labisa majeja motho ona wa labisa motho ona a labe wa ya tshanje a labe mo fe ntho e a e nyaka mo fe ntho e a e o bona o nyaka o mo fenya mo fe ntho e a e nyaka o ka mo fa ntho e a e nyaka o feditse ka yena mara o ka mo tima ntho e a e nyaka. That's why rena banna o re sa fiwa ntho e re nyaka re ba le di-moods a re thabi a re lokologe because o na le ntho e nngwe e re nyaka wa re a ikhumana ke re ye mo fe ntho e a e nyakago mo fe o mo fa yona o a lafile o mo fa yona ba bangwe ebile o ta o fa le tšhelete because mo file ntho e a e nyakago o mo fa yona le bolelo ba bangwe ba nna gore o tsena ka gae du a bolele le selo very quiet mara o mo fa ntho a e nyakago thoma o bona a bolela tswere le taba tse dintši o bethile gona na moo ge o tseba sephiri sa gagwe ge o tseba bofokodi bja gagwe bank on him, bank on that. If you use that you will win all the time. Gosa ke eo ke dali o nyaka kiss Ezra Jamanyalo o epela go sha gore dali o nyaka kiss e re ke tsena ka yona ke go fe yona e be ke moka ke ya go fetsa ke fitla mafelelong ka yona taba e kholo ke gore agan tswelane pele. Tough times will be there but tswelane pele le ratana. It might be seem difficult sometimes. You check, you find that you are surrounded by so many challenges. Love your partner. Rata motho wa gago o sa moratu ta ratwa ke mang o sa moratu nyaka re ke mana tshwantsho rata tsene le ya tuli la gago a o ratele motho wa gago rata motho wa gago morate ke phine ka yena. Love is there to be enjoyed. O na le ntse re tshwantsho ke phina ka ona ke phine ka lerato la gago ke phine ka lerato la gago. Enjoy every minute because after this life au kana o yo zipina lenyalo limo au kana lenyalo le lengwe au kana re zipina nam enjoy anam the fellow anam and ntwe do thusa ru zipine zwalela le tsebo teleja too much teleje batho ro ba re ke stop being prejudiced o jaja dilo without being sure. Duela mo jaja o se sure duela mo naganela o ra ka ba dile so ba bongwe le bola go re le a naganelana le monna sio wa monaganela e monna dile wa monaganela e mosadi a dile wa monaganela ebile o checka le tracker go ta mo kae
o monitora the movements tša gagwe because wa mo naganela a tsena ka gae wa mo checka gore o bjane a fita a tšhentšhitše dikobo o ba wa mmutša rena baby a wa tsamaya wa berijelana why o tšhentšhitše wa mo naganela. That thing is going to destroy your love life. It's going to destroy what you are doing. Whatever you are doing there, yona e o idia ona mo it lo destroy la lerato la gago, it lo destroy la lenyalo la gago, it lo destroy la lelapa la gago. Motshepe o rata motho motshepe o bo mmontsha gore wa bona I trust you, and if you trust that person there is no way le yena ka se o tshepe because trust will beget trust. Trust. Ay. Yeah. Oh yeah. Mufe haki. Idisa ke lerato. Yo nawe. Hey. Ari ke monche. Ore kamrata. Yana unyaga kisirati. Yana unyaga hati. Ari ke monche. Ore kamrata. Ari burtama. Ari burtama ko mushimanyana. Kasa spela na musikasini. Dela tabu barkwato. Gila. La halite. Faba tuta.
o ska nyala motho wa monyalela kgoro ya ka eno o re ata a sekisiwe o khumane ba modulete ba mo sekisa ba re a beya jona ba re ke se a beya botsa a ta ka bo bona o tete wena o ka khumana mosadi wa sekisiwa ba mo sekisa ebile a etsela alla mosemelo wa gawe e le dikeledi ke ka baka la wena o feiji you are failing to protect that woman o palela go mo protector ene ye ke a e boseletša ke a e gatelela ke re o mo kisa o sa feta mo ke violence ke crime he o mo rata monyale he o mo rata tsebana le bagabo e ya o ke tsebise ka gabo ba tsebo gore wena o tšere ngwana wa bona o tlo o dula le yena ba bantši o re o mo tšea le ka gae ba se tsebe ba se go tsebe wa fetša wa mmetha wa mo kakata wa mo daisa he o mo daisitše ke moka a fetela pele a fitetše pele a ratana le ba bangwe wa busape wa ba le gang wa mo sala morao wa mo threatena wa mo tshepisa le go mmolaya o kolota ene ka gore a wa feta mowe le ye o fetile mo a ile le gore ke license ya gore o taise ngwana wa batho a re nyale mosadi ya rela gore ke koulo re tlo raloka ka yona ska raloka ka yena o ska raloka ka yena ba bangwe o tomakela dilo di sa sepele a wa loiwa bothata bjago ke gore o tshwere mosadi yo bothaswa a o tlhokomele mosadi wa gago ba bangwe le mešomo e ta lefelela dilo di ta ema dilo di ta jema le business di ka se sepele ba bangwe le ta lwala ka pela wa tsena ke malwetši wa kitima le doctor ba palela ko wa lafa bothata bjago ke ene o daisa mosadi a o mo phedisi ya botse ya ke wena mosadi o daisa monna wa hao a o mo phedisi ya botse nako tsela a sana le tšhelete e be honey baby na se dilo di fetile a o sana taba le yena modimo o tlo o khumana molato wao sebe sao se ta o tshwara o tlo ikhumana ntho e o e diago le tlo o boela dilo tše o di diago ke re o khumane motho wao morate ngwaneso morate ke kitima ka Ezra tša manyalo a re Dali o nyaka kiss oh ai nka diaphoso nka lebala go botsa re buku e yaka ye ke ngwadile o ye ya gore Understanding Relationship and Marriage Voices e wona ka National Library Pretoria e o le ka Pretoria o nyaka o thoma wa ke palela yona pele o ka e reka o ka tsena ka National Library wa e hwetša e gona ka radi shelf ja bona o kgona go e bala e o le ka Tzaneen o ka tsena ka Tzaneen Library wa e hwetša nyala motho mo nyalele wena o ska mo nyalela bo mao ba mpapao e ba thoka motho wa ba tlhokomela thola motho wa ba tlhokomele ba tholele moledi ba tholele motho wa ba tlhokomela wa ba thatsetsa wa ba diene mara mosadi o monyala sa mathomo monyalele wena le bo babao ba nyalete bona ba nyalela wena
tswa moshumoni a thoma o tsena ka lebati a re bopape ba kae bomme ba kae a thomi a re wena how are you, how was your day, because o nyaletse gore o tlhokomele bomawe le bopapao Rega fetsa ka o kene nna le wena e o khumane partner ya gago o shotha wa boraro ke wena le mosadi wa gago o shotha modimo ka ra lenyalo ska idea phoso ya o se meme modimo abakare a lenyalo ya ba ene the foundation manyalo a mantsi a tswelele ka baka la gore modimo a se foundation monna wa o thoka modimo a khalei mosadi wa o thoka modimo a khalei e o nyaka o bolela le yena o khwetsa ile gore a sober because ana modimo e o ina le modimo o ba sober wa thieletsa o ka re modimo a ka shofatsa e ba letsa tshile le botse ke re modimo a tsena